Dobar dan. Treba za sad malo da se vratimo na teoriju, pa ćemo posle nastaviti sa sviranjem pesmica. Predložio bih vam da se malo podsjetite lestvica i pogotovo intervala pre nego što se upustimo u ovo, pošto će vam biti jasnije ako razumete ono. A ovo će vam biti osnova za čitav sledeći semestar, pa ne bi bilo loše i ovo dobro da razumete. Jasno je da je jedan ton naprosto samo ton. Kad imamo dva tona istovremeno, ili su odsvirani jedan za drugim, to je interval. A kad imamo tri tona koji se sviraju istovremeno, to nam je akord. Oni se zapravo mogu svirati još i razloženo i razlomljeno. Kada u akordu ne zvuče svi tonovi istovremeno, to su melodizirani akordi. Akordi mogu imati više od 3 tona, ali ne i manje, pošto nam se to onda svodi na interval ili samo jedan ton. Akordi su nam bitni jer oni služe kao harmonska osnova za skoro sve pesme koje znamo. To pogotovo važi za dečju muzičku literaturu. Pošto se sećamo da su stupnjevi u stvari redni brojevi tonova u lestvici, treba da znamo da su glavni ili osnovni stupnjevi u lestvici prvi, četvrti i peti. Prvi stupanj nam se zove tonika i ona ima funkciju mirovanja. Kao kada ste u krevetu i treba ustati ujutru, a ne da vam se. Ili jednostavno spavate. Četvrti stupanj se zove subdominanta i ona polako pokreće stvari. To je kao da se probudite ili znate da sad već morate ustati. A peti stupanj, ili dominanta, ima funkciju napetosti. Ona traži razrešenje, to jest vraćanje na toniku. To znači da ste ustali i radite šta već radite, ali na kraju ćete svakako pre ili kasnije da se vratite u krevet. Tako je i sa funkcijama. U 98% slučajeva, ako ne i više, pesmice uvek počinju i završavaju tonikom. Znači, krevet je uvek tu. Ponekad može da se desi da izostavimo subdominantu, što bi bilo kao da vam je u snu hladno i onda se sklupčate. Što znači da idemo tonika, dominanta, tonika. Ali u dečijim pesmicama skoro je po obavezan redosled funkcije tonika, to je prvi stupanj, subdominanta, to je četvrti, dominanta peti stupanj i ponovo tonika, to je prvi. E sad, akordi se najčešće grade tako što se nižu terce jedna na drugu. Za naše potrebe to će uvek biti tako. Svaki akord ima svoj osnovni ton, pa pošto se tonika nalazi na prvom stupnju, u C-duru, evo ga C-dur, u C-duru će osnovni ton tonike biti ton C. Subdominanta se nalazi na četvrtom stupnju i četvrti stupanj u C-duru je ton F, što znači da nam je osnovni ton subdominante ton F. A dominanta je na petom stupnju, u C-duru peti stupanj je ton G, te je stoga osnovni ton dominante u C-duru ton G. Nadam se da je to jasno. A ako jeste, udahnite duboko jer nastavljamo dalje. Pošto znamo koji su osnovni tonovi najbitnijih akorda u C-duru, vreme je da sastavimo akorde. Za to su nam potrebne dve stvari. Prva je da znamo koje tonove ima lestvica u kojoj smo, pošto ćemo u odnosu na te tonove koji su nam na raspolaganju sastavljati akorde. A druga je da znamo šta su terce. Terce ćete lako prepoznati po tome što, na primer, ako imamo neku notu pisanu na liniji, da bi dobili tercu treba samo da napišemo još jednu notu na liniji iznad ili ispod.
Isto tako, ako je nota, na primjer, u praznini, sljedeća pređena nam je terca. Ajde da sastavimo tonični akord u C-duru. Imajte na umu da kada pričamo o akordima C-dur lestvice, to uvek podrazumeva isključivo tonove koji nam se nalaze u toj lestvici o kojoj pričamo. Znači, ako bi sastavljali neki akord u šklje-duru, onda bi taj akord mogao da koristi isključivo tonove tog tonaliteta koji ne postoji. Osnovni ton tonike u C-duru je, znamo, C. Terca najviše u ovom slučaju je ton E i to je velika terca. Da smo u C-molu, ta terca bi bila ton S, što je mala terca. No, da se vratimo u C-dur, imamo tonove C i E. I terca najviše od tona E je ton G. EG je mala terca. Znači imamo tonove C, E, G i to nam je tonični akord. Sad, C, E je velika terca, a E, G je mala terca. Kad imamo jedan akord u svom osnovnom obliku sastavljen od velike terce, a zatim i male, to nam je uvek durski akord. Ako bi sad gledali koje intervale imamo u odnosu na osnovni ton, to jest najniži ton, to su C, E, velike terce, i u odnosu na osnovni ton, C, G, to jest čista kvinta. Postoji fora za lako prepoznavanje kvinti, ona je slična kao prepoznavanje tercije. Znači, pogledajte ton C, sledeća linija je ton E, nju preskočimo kada tražimo kvintu, i druga linija po redu je ton G. Isto važi za praznine. To ćemo vidjeti uskoro. Sada, zašto nam je ta kvinta bitna? Bitna je zato da bi razumeli kako se dođe do punog naziva ovog akorda, a to je C-durski kvintakord. C-durski je jasno zašto, znamo šta čini jedan durski akord. Kvintakord nam označava u kom obliku je akord. To je ujedno i osnovni oblik svih akorda koje ćemo raditi. Zove se tako jer u sklopu akorda imamo kvintu. Znači, ovo nam je C-durski kvintakord. I kada vidite neki akord da je građen na sličan način, to jest da ima dve terce u okviru jedne kvinte, to vam je 100% kvintakord. Ako ovo deluje pomalo konfuzno, nemojte da brinete, sad ćemo ponoviti to sve samo na drugom akordu. Sastavljamo subdominantni akord u C-dur lestvici. Princip je isti, samo što ovog puta krećemo od osnovnog tona subdominante, a to je ton F. Terca iznad F nam je ton a terca iznad tona A je ton C. FC nam je kvinta, što znači da kada saberemo dve terce, dobijemo kvintu. To je 3 plus 3 je 5. Eto, i onda kažu da muzičari ne znaju matematiku. Dobro, znamo da imamo neki F kvintakord jer smo krenuli od tona F i imamo kvintu. Ajde sad vidimo kakav je to akord. FA nam je velika terca, AC nam je mala terca, što znači da imamo iste odnose kao i kod toničnog akorda, s tim da su drugi tonovi u pitanju. Pošto smo rekli da velika terca plus mala terca daju durski akord, došli smo do zaključka da se u C-duru na subdominanti osnovni oblik za akorda zove F durski kvintakord. Zapravo, osnovni oblik ovih, a i svih drugih lestvičnih akorda je uvek kvintakord.
To znači da ako znate da napravite kvintakord i znate koje tonove imate u lestvici, uz malo vežbe bukvalno nećete moći da pogrešite. Ajde još da sastavimo dominantni akord. Krećemo od 5. stupnja, to je tona G. Terca od tona G nam je ton H, što je velika terca. Kvinta od tona G nam je ton D. Što znači da nam je dominantni akord u C-dur lestvici G durski kvintakord. Ako je ovo jasno, predlažem da napravite malu pauzu i da odmorite, pošto imamo još da drljamo. Ok. Pošto sada znamo da izgradimo osnovni oblik jednog akorda, treba još da znamo da svaki akord ima više oblika. To je slično kao sa intervalima, s tim da akordi imaju malo više obrtaja. Zapravo, svaki akord ima toliko oblika koliko ima i tonova. Nemojte ovo da vas plaši, izuzetno je prosto. Tu imamo lep prikaz obrtaja toničnog, subdominantnog i dominantnog akorda u C-duru. Šta možemo primetiti? Uvijek su isti tonovi u pitanju, samo se sviraju u drugim oktavama. To jest, ne moraju se ni svirati u drugim oktavama, ali im je drugačiji odnos i sviraju se na drugim mestima. Pogledajmo ovaj pravi C-durski kvintakord. Najniži ton mu je C. Prvi obrtaj akorda nam je kada ton C prebacimo za oktavu više i onda on više nije najniži ton. Znači, ako smo imali osnovni oblik, taj C prebacimo za oktavu više i onda taj C više nije najniži ton, nego najniži ton postaje ton E. To nam je prvi obrtaj. Ista stvar se dešava i u drugom obrtaju, kada nam ton koji je bio treći po redu postaje najniži, to jest G. Kao što možete da čujete, to je sve isti akord. Sve to C-dur. Kad god treba da sviramo C-dur, nije bilo koji da odsviramo, nećemo pogrešiti. Samo što zavisi koji ćemo svirati od toga koji nam kada odgovara. Sad, čemu to služi? Vrlo jednostavno. U muzici ne odgovara nam uvek da sviramo akorde u svom osnovnom obliku. Šta više da uopšte nije ni praktično ako ih treba svirati vezano, stalno, u osnovnom obliku, pa stoga koristimo obrtaje da olakšamo sebi sviranje. Kao što vidite, ovo je puno lakše uraditi nego da pomeramo ruku, pošto ovo možete jako lako da promašite. Ovo dobro zapamtite, pošto ćemo na ovaj način uvek svirati akorde. Sad i kroz čitav sledeći semestar, a i posle. Toniku sviramo u svom osnovnom obliku i onda se trudimo da što manje tonova menjamo kada sviramo sledeći akord. Kada je to subdominanta, onda ćemo uvek zadržavati najniži ton i gornje dva pomeramo najviše. To nam je subdominanta. Kada je to dominanta, ovo je tonika sad opet, a kada je dominanta, onda najviše ton tonike zadržavamo i donja dva spuštamo na niže. Znači ovo je tonika opet, dominanta i tonika.
Imate tu ispisane i preporučene prastorede, nije obavezno da ih se pridržavate, ali je preporučljivo. Sviranje akorda prvenstveno treba vežbati levom rukom, pošto ćemo ih na taj način svirati kao pratnju, dok desnom budemo svirali melodiju, ali treba da znamo da ih sviramo i desnom. Pošto sad već manje više znamo sve što nam je potrebno za zadatak, možemo da se bacimo na to. Ajde vidimo prvo šta kaže. Odsvirajte na klaviru synthesizeru zadate akordske nizove tako da svaki akord ima trajanje od jedne cele note uz brojanje, prva, druga, treća, četa na glas. Ok, za sada sviramo ove akordske veze samo u C-duru. Kao što vidite, ispisane su funkcije i mi samo treba da ih pratimo, da brojimo i to je to. Proći ćemo sada na brzaka sve primere i mislim da je i više nego dosta za danas. Ajde idemo redom. Prvi primer pod A. Prva, druga, treća, četa. 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 Idemo pod B. Prva, druga, treća, četa. 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 C. Prva, druga, treća, četa. 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 Primjer pod D. Prva, druga, treća, četa. 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 E. Prva, druga, treća, četa. 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 I pod F. Prva, druga, treća, četa. 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 Eto, to je to. Vidimo se uskoro.